Reagirire gutigirira thayo no wagacirithio matũra-inĩ ma Isiolo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kampeini. Ni center ambayo tunaona itaweza kuhusika pakubwa wakati wa uchaguzi na hata wakati huu sasa ambao uchaguzi haujafika, labda uchaguzi wenyewe, siku ya uchaguzi haujafika, na vile vile hiyo siku ya uchaguzi na pia baada ya uchaguzi. Commissioner wa Isiolo Jeffrey Omoding abiririe muthafara wa kampeini ya thayo kuma kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Isiolo nginya ceceni itiganĩte cia borithi itanjĩra kũrugũria motungata marĩa ceceni ĩno ĩrĩheaga mũingĩ. Tusikubali mtu ambaye atachochea watu ama watu wajue haki zao. Wakati ya kupiga kura, wewe unaenda asubuhi unapiga kura unarudi nyumbani, then unaongojea tu vile uchaguzi utaendelea. Omoding ni athingatĩte ikaria ya kũhũthĩra mũtaratara wa gũkunyagira borithi rĩrĩa mena ndũmĩrĩri cingĩteithĩrĩria kũhukia mĩbango ya kũhagũra thayo. Ukiona ile dalili, respond haraka, kwa sababu usipo respond then hiyo sasa haitakuwa na maana. Kama unasikia kuna watu wanapanga kufanya kitu na wewe umenyamaza, then baadaye utarespond after. Sasa wewe hujafanya kitu ya muhimu. Mwandiki wa kanjo ya rũhonge rwa ũgitĩri ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa kĩmabũrũri nĩ atarĩrie bata wa atumia kũnyita itemi harĩ gũkinyanĩria motungata ma ceceni ĩno ũndũ ũmwe na mĩhang'o ĩngĩ ĩngĩrehe thayo. Lakini pia ni jukumu letu kuwasaidia, kuwapa nguvu. Tukisema leo tunaenda kuongelesha jamii fulani, tutahakikisha tumeenda tukaongelesha hiyo jamii na tumewasaidia. So mikutano itakuwa mingi hasa kulingana na hizo pillars tuko nazo na pia kulingana na indigenous community mahali kila mtu anatoka. Honge iria ingĩ cinyitĩte itemi rĩa kwambĩrĩria tabarĩra ĩno nĩ rũhonge rwa ũrũmwe wa mabũrũri, Red Cross na rwa ũgitĩri wa wathani wa matũra. Nataka kushukuru sana the JOC secretary, wale wote uwiano, Reinvent, NRT, wale wote ambao wamehusika kwa watu wa mbele kuhakikisha NCIC kuhakikisha operationalization ya hii JOC center. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũngai wa Mwaũra.